Bonjour. Wasalna għat-tielet żjara tiegħi. Ikolli ngħid qed nidrakom issa, L-iktar issa li bdejna nitħattu dwar iż-żjara ċkekna li għamilta hawn Malta u l-aħja friska li ġibt miegħi minn Franza. Rivoluzzjonarja. Ma nistax ma niftakarx kemm kont inħossni gburi li dak li kelli f'moħħi għal Franza u pajjiżi oħra fl-Ewropa bdejtu propju hawn. Ħasra illi dak li kelli f'moħħi jiena ma rnexxix, kieku pajjiżkom kien jagħmel progress politiku ċivili ferm qabel ma għamiltu matul dawn l-aħħar żew sekli. Intant l-aqwa li llum wasaltu fejn xtaqtu. Daw il-laqat qed jinżlu tajjeb. Bonġu, ma issa. Baħble, Charles, kif ħsatni? Qed ngħid it-telespettaturi qegħdin jieħdu gost b'dawn il-laqat tagħna, Bla dubju. Ngħidu kemm ngħidu fuq il-perjodu Franċiż, il-propaganda għarrieqa nislet għaġ kbir għall-verità. Jienu deħel hawn smajtek titkellem fuq il-pjanijiet tiegħek għal Malta u kif dawn ma rnexxewx. Għala taħseb li ġara dan wara 80 jum biss. Oui. Laqqas kienu għaddew 3 xhur li raħala fil-kampanja ma ġewx imxewxa bl-ikraħ li l-kanonku Caruana, l-akbar negozjant fil-Gżira, jien stess kont għażiltu biex ikun ministru fil-gvern. Meta ra li l-liġijiet tagħna kienu mibnija fuq ordni ġdida, jiġifieri li kulħadd ugwali, intebaħ li m'hemmx favuri u għalih kien ifisser m'hemmx negozju. Il-ġeneral Vaubois anke f'Lulju kien irremarka li kien qed ikun hemm tqanqil fost ir-raħala li kienu qed jaħdmu għal Caruana għax qalilhom li xogħol m'hemmx. Vaubois intebaħ li bdew jinsterqu xi jaħmi tan-nar, anke kanuni minn Maxtajta u minn Xewħula. L-siera Maltin li jiena ħlist mill-pajjiżi Musulmani u li issa reġgħu irritornaw lura ġewwa pajjiżhom sabu ruħhom bla xogħol, ma kellhomx jagħmlu u allura bdew iħajruhom biex jidħlu f'konfoffa kontrina. Nara naħseb taf ukoll li Caruana ma baqax jattendi il-laqgħat tal-gvern. Exactement. Fil-minuti li għatem fil-biblioteka, wara Lulju, Caruana ma deħx iżjed, minn flok beda jidlaqqa n-nies u n-nobli mir-raħal tiegħu ta' Ħażebbuġ u l-Imdina, fejn kellu l-iktar negozju, ġewwa l-ispiżerija ta' Stanislaw Gatt f'Ħal-Qormi. Fil-fatt, bħal donnhom kienu qed jistennew li mija l-aħjar ġurnata li jqumu kontra l-gvern. Jien niskanta kif il-ġeneral Vaubois ma ntebaħx b'dan. Ħanejdlek. Vaubois wieħed mill-ġenerali serji li kelli, imma donnu maqtuħ il-belt. Ma kienx qed jisma' biżejjed x'inhu għaddej, kien hemm ħiel ta' xi konfofa oħra ġewwa l-Kotonera, imma dik Renault Saint-Angeli sabilha taħf mill-ewwel. Naħseb għal-bidu kellkom ukoll xi ftit problema tkunu tafu x'kien għaddej. Għaliex fl-irħula il-Malti biss kien mitħaddet u forsi xi ftit Taljan. Dik waħda mill-problemi. Intom il-Maltin għandkom il-lingwa unika tagħkom. Ħaġa sabiħa ħafna, għax mhux il-pajjiżi kollha għandhom, però aħna kellna l-Kunsilli Maltin fir-reġjuni kollha u wisq nissuspetta li mhux kulħadd kellu l-kuraġġ jgħidilna x'kien għaddej. Tidħol il-biża u min ta' madwarek naħseb fi gżira żgħira ta' fejn tux bħal Korsika. Oħrajn iddejqu li il-ftit pensjoni u xi karità li kienet tingħata fi żmien l-ordni issa waqfet u ċertu impjiegi intilfu sintendi hux. Konna qed nibnu pajjiż ġdid u jien meta tlaqt minn hawn kien aktar moħħi fil-konkwisti li rrid nagħmel f'pajjiżi ferm akbar minnkom bħall-Eġittu wara kollox fejn għamilt suċċess mill-ewwel. Ħafna Malta isemmu Abukir. Ma naħsibx li kien suċċess u xek. Mek tlifti xwieni kollha ta' trasport li waslu li l-aħma tal-Eġittu. Kienu ilhom xaħ sħiħ fil-port Eġizzjan u Nelson wara 12 ġimgħa jfittixna fl-aħħar sabhom. Kelli bżonn nikkomunika ma' Toulon fi Franza, ma dana kollu 2 mixwieni ħaħbu lejn Malta. U naħseb li malli l-aħbar ta' Abukir waslet Malta imliet lil mexxejja tar-raħħala b'kuraġġ kbir kull ma kien jonqoshom jiffissaw id-data tal-irvel fl-Imdina.
Għaliex taħseb li 60 soldat Franċiż l-imdina ma setawx jikkontrollaw il-folla. L-imdina esperjenza kera wisq. Filgħodu Masson, uffiċjal bravu, jipprova jżomm l-ordni iżda aktar ma beda dej il-ħin tiftakar li kien il-ħadd. Aktar bdew ġejjin nies milli ħula rejb, inkluż ħażebbux u l-rendi. Masson jipprova jbeżza l-folol li ma kienux qed jieħdu gost bl-irkant li kien qed isir fil-Knisja tal-Karmnu. Dak il-kunvent kien ingħata lill-istat biex jintuża bħala skola jew sptar. Imma najtiena tagħmel irkant minn knisja il-ħadd filgħodu meta n-nies tinġabar għal-qudies. In-nutara Maltin li telgħu biex jagħmlu l-irkant ġa kienu abbandunaw irkant ieħor f'Santu Wistin. Masson meta ra il-folol ħareġ ix-xabla biex speċi jżomm l-ordni. Spiċċa biex meta daħu għalih kellu jaħrab ġodar u ntemm mitfuħ minn gallerija. Le povre. Laħ mhux dik, is-60 soldat Franċiż li kien hemm l-imdina, malli raw il-folla se tagħmel għalihom, fetħu naħ u qatlu xi nies. Żball ieħor tal-konfużjoni. Il-folla eċitat ruħha u aktar tard rat kif tidħol għalihom minn bib moħbi. Immassakrathom, biċċruhom, ħarġulhom imsaħħilhom u kielu l-fwiet tagħhom. F'ċertu pajjiżi iltqajt ma' din id-drawwa bestjali. Min jagħmilha irid juri li issa għandu kontroll fuqek għal kollox. Iżda qatt ma naf li saret minn pajjiż nisrani. Din kienet l-aħħar xrara. U fobwa, il-belt ma jaf xejn. Stenna salada biex bat is-soldati ħajġibu lura l-ordni pubblika. Ma kienx tard wisq. Żball ieħor, forsi mhux toħtiegħu għal kollox, tinsix li il-Maltin u min kien qed imexxihom l-imdina ma' soldati qatlu anke Maltin stess li kienu jissimpatizzaw magħna. Ma kien fadal ħadd li wassal l-aħbar minnu fih il-belt u min wassal l-aħbar dam wisq. Filgħodu ħażebbuġ kienu qatlu s-sindku Malti Lost għax ma rridx jiftħilhom l-armerija biex jitilgħu l-imdina armati. Kien l-ewwel vittma tal-gvern. Dwejja kbar inħoss meta niftakar f'dawk is-soldati żgħażagħ li wara kollox kienu diġà ċedew. Hemm beda l-imblokk għax is-soldati Franċiżi li Vaubois bat biex iġibu l-ordni l-imdina malli ħarġu mill-bombi ġew attakkati mir-raħħala u kellhom jerġgħu lura. Il-belt u l-Kottonera kien għad fadal ma' 37,000 Maltin u 4,000 soldat Franċiż. Dawn id-dak il-ħin kollha ħasbu li tinsab soluzzjoni, trid tiftakar li il-fosos tal-qamħ, il-Furjana, Santirmu u l-Kottonera kien għadhom kemm imtlew minn provvista li ġiet minn sqallija u għalhekk dak il-ħin ħadd ma kien qiegħed jinkwieta li se tieħu żmien. Naħseb serħu moħħhom ukoll għax kienu wara swar mibnija biex ħadd ma jkun jista' jidħol wara swar ġifieri il-belt jew il-Kottonera. Mhux li kieku kull belt tkun imdawħa daqstant tajba biswar, kienu bravi l-periti tal-ordnije, ħafna minnhom l-aqwa inġiniera li ġabu minn Franza u l-Italja. Bravissimi. Il-kavallier Franċiż Ransiġali anke kien jaf bil-Malti, kiteb anqas minn sera wara li dawk li xewxu l-raħħala rridu jħirsu mill-Gvern Repubblikan Franċiż għaliex ma ħadux gost li daħlet l-ugwaljanza. Sefre, in-negozjanti ħbib tal-Knisja, ħafna mill-kappillani u n-nies legali tal-kampanja ma kienux qed jieħdu gost bil-liġijiet tagħna biex l-affarijiet tal-istat isiru mod ieħor. Ma ħadux gost li issa l-poplu jikmanda, iżda r-raħħala msieken kienu ignoranti. Kienu jafdaw wisq, kienu jażlu li jibqgħu kwieti u jittamaw li xi darba jmorru l-ġenna. Mhux Malta biss kienet hekk tafx, imma f'Malta dawn kienu il-maġġoranza l-kbira meta mqabbla ma' dawk li kienu jgħixu u jaħdmu ġewwa l-Port il-Kbir. X'kien f'dawk is-sentej li Vaubois għamel imblukkat il-belt u l-Kottonera, int qatt ma battilhom għajnuna.
intaf xar li batna xi profisti u xi wħud irnexxielhom jidħlu il-porti kbir, imma jien wara Malta kont wisq imħabbat u kien jeħtieġ li mmur immexxi kampanji oħra kbar fi Franza u fl-Ewropa. Qabel xejn rrid norganizza Franza ċentralizzata taħt kmand wieħed, imma ma nsejtkomx. Fl-1802 għamilt ftehim Amiens mal-Ingliżi biex intom issiru neutrali bil-Maltin jikmandaw għax tinfetaħ lingwa Maltija fl-ordni. Imma l-Ingliżi qatt ma telqu minn hawnhekk u meta rid jiġi l-Gran Mastru l-ġdid ma ħallewx. Biex taqgħad il-mexxejja Maltin ma rridux l-ordni lura għax ħasbu li jekk jibqgħu l-Ingliżi li issa saru ħbiebhom kienu se jħarsulhom il-privileġġi. Diki, jien ma kien fadalli xejn iżjex nagħmel ħlief li nerġa' niddikjara gwerra oħra kontra l-Ingliżi u l-alleati tagħhom li llum dawn il-gwerer iżejħulhom bismi. Jiġifieri il-gwerer Napoleoniċi. Fil-waqt li l-Armata tal-Orjent immexxija mill-ġeneral Napoleon Bonaparte kienet għaddejja b'diversi rebħiet fl-Eġittu u l-Lvant Nofsani, f'Malta il-Maltin kienu maqsumin. Ir-raħħala barra s-swar u l-Maltin tal-bliet mas-soldati Franċiżi, il-Belt u l-Kottonera barra l-Furjana u l-Gżira Manuel. Għalkemm għall-bidu kien hemm diversi attentati mis-soldati Franċiżi li jippruvaw joħorġu biex jiffaċċjaw l-oppożizzjoni, il-Maltin, bl-għajnuna li bat Nelson, b'xi xwieni Portugiżi, fetħu n-nar fuqhom, l-aktar mill-Ħamrun li kien iħares fuq il-bombi. Kellhom ukoll Corradino jħares fuq il-Kottonera u l-Gargur iħares fuq il-Gżira Manuel. Il-Maltin, bl-għajnuna u l-armi li kienu qed jirċievu minn Napli, komplew l-imblokk b'suċċess, l-aktar biex xwien Ingliżi jimblukkaw il-port il-kbir. Il-mexxejja tal-Maltin minn kmieni organizzaw kunsill tal-gwerra li fih kien hemm 12 saċerdot, xi negozjanti bħal ċensu Borġ Braret u nies tal-liġi. Fost il-mexxejja gwerriera spikka il-kanonku Karwana li dlong beda jissejjaħ ġeneral uniku. Ħafna mill-bdiewa u r-raħħala ħallew l-għelieqi tagħhom biex jingaġġaw fl-armata tal-mument. Magħhom kien hemm ukoll il-sira Maltin li Bonaparte kien ħeles mill-artijiet tal-Ottomani. Il-Knisja bdiet tira l-artijiet tagħha sabiex jagħmlu tajjeb għal konsinna tal-qmuħ minn Sqallija. Beda jinħass il-ġuħ u għalkemm xi wħud dabru rashom lejn Sqallija, fil-maġġoranza oħrajn spiċċaw jimirdu u jmutu. Il-Maltin ma kellhomx biżżejjed min idur bil-feruti, il-morda u dawk li sfaw debboli. F'sentejn u maħsub li mietu mal-10,000 ruħ. Dak iż-żmien kien għatfadal Maltin li xtaqu l-ordni tiġi lura. Xi nobli u negozjanti Maltin li kienu simpatizzanti mal-ordni saħansitra emigraw lejn ir-Russja taħt il-protezzjoni taż-Żar Ortodoss li issa kien laħaq il-Gran Mastru ġdid. Oħrajn bdew jindesu iżjed mal-Ingliżi taħt it-tmexxija tal-Kaptan Alessandru Bol, filwaqt li numru mhux ħażin xtaqu jmorru lura taħt ir-re ta' Napli. Hawn irridu niftakru li l-Gran Mastru qabel spiċċa kien laħaq ftehim mar-Russja biex tuża l-port il-kbir. Għalhekk, fost dawk li fittxew ħarsien mir-Russja, insibu lil kursar spjuna Russi Guglielmo Lorenzi. Dan, flimkien ma' Dun Mikil Sherry, żebbuġi li kien jgħallem il-filosofija l-Università il-Belt, mibdula fi Skola Ċentrali Superjuri, fassal pjan kif idaħlu ftit għexieren tar-ġir Maltin Marsa Mxett. U meta jingħataw sinjal, jiftħu l-bibien tal-Belt u jaħżu lill-Franċiżi. Il-pjan beda jitwettaq f'Jannar tal-1799.
Iżda lejlet l-attak sigriet laħaq daħal xini Franċiż bi provvisti tal-ikel u l-Franċiżi ċċelebraw b'serata fit-Teatru Manuel. Wara li spiċċa t-teatru, Rossell, Fitzjal u xi soldati Franċiżi li kienu ppustjati l-Gżira Manuel ħadu d-dajsa għal Forti Manuel. Il-Fitzjal sema xi tħaxwix taħt is-sur ta' Marsamxett u ntebaħ li kien hemm miġbura ċor marġiel, armati jistaħbew. Biex taqat dawn il-Maltin moħbija li d-dajes tal-Franċiżi ħasbuhom sħabhom ġejjin b'xi ikelhom bit. Ma ninsewx kien jannar bil-lejl. U spiċċaw anki xejrulhom. ċert minn dak li ra, il-Fitzjal baqa' sejjer il-Forti Manuel, ġab iżjed soldati u rritorna biex jarrestom. Kien hemm min salva blawm, iżda l-maġġor parti nqabdu jew ċedew taħt l-isparar. L-għada Malti minnhom talab il-maħfra u kixef min kienu l-mexxejja. Dun Minkiel u Lorenzi, flimkien ma' saċerdot ieħor, ġew arrestati l-koll u xkubettjati wara qorti marzjali. Ħadd ma intervjena għalihom anqas l-isqof ta' Malta li kien jgħix il-belt. Il-ġeneral Kanonku Karwana wara kiteb lil Bol u qallu li mnalla l-pjan ta' Xerri u Lorenzi ma rnexxiex għax dawn kienu se jtellgħu bandiera Russa meta hu xtaq dik Ingliża. Minn dak li smajna llum, sirna nafu verżjoni ġdida tal-fatti li ġraw matul l-imblokk. Jibqa' min imerihom għax jippreferi jirrepeti dak li nkiteb minn awturi Ingliżi, Maltin mitħla tagħhom u saċerdoti li kienu jippreferu l-Ingliżi għaliex kienu jħarsulhom il-privileġġi tagħhom. Sintendi meta nsemmu l-Knisja f'dan il-kuntest ta' dan iż-żmien, inkunu qegħdin semmuha f'għamla differenti milli nafuha llum. Biżżejjed ngħidu li anki l-Papa sas-seklu 19 kien padrun ta' bċejjeċ mill-Italja ċentrali u iżjed, bl-armati u l-ambizzjonijiet u l-piki tiegħu ma' slaten diversi. Bħala poter materjalista, il-Knisja kellha wkoll l-edewwa tagħha, kemm fiżiċi fuq kwistjonijiet ta' proprjetà u anki morali mill-aspett tal-kontroll tal-moħħ. Dawn, kif nafu mill-istorja, ġabu diversi xizmiet bħal tal-Ortodossi fi żmien il-Kruċjati u tal-Luteru, biex ma nsemmux patri li kellu ideali sbieħ ferm u differenti bħal San Franġisk t'Assisi fil-Medjuevu. Illum il-Knisja, l-aktar taħt Franġisku bħala Papa, għandha rwol ferm aktar spiritwali u uman. Imma meta tqis dak kollu li ġara kontra l-Franċiżi f'Malta, fejn tilfu l-kontroll wara biss 82 jum. Jista' jagħti l-każ li dak iż-żmien seħħ xi forma ta' nuqqas taqbil dwar kif Malta kellha tibda t-triq tal-progress f'atmosfera repubblikana. General Bonaparte, when he arrived in Malta in 1798, he was hated by the French government at the time. The French government was then composed of 5 directors. It was this directory who sent him as far as possible from France. And so he was sent in Egypt. But the problem was that the fiscal cupboard of France were empty. So the government, the Republicans, decided to arouse a revolution in Bern, in Switzerland, and with the huge treasury of the Republic of Bern, they organized the Triple Fleet, which was used by Bonaparte to go to Egypt. But also, they needed money to pay the troops, the soldiers. So the government, the directorate, decided to seize Malta, and with the gold and the silver of the hospital, the auberge, and of the conventual church, Napoleon had the order to make ingots to be minted in Cairo.
all the texts signed by Bonaparte in 6 days were prepared by the French government in Paris, all except one concerning the St. John Co Cathedral. The intention of the Directory at that time was to organize Malta as a French department. The problem was to organize Malta according to the French constitution at the time. That was to abolish the nobility, to privilege the diocesan church against the regular church and the friars, the convents, and to create also a republican administration like municipality, justice of peace, and so on. So the intention of the government, of the French government, was after the departure of Napoleon to organize a civil government, and he sent somebody his name was Méchain, but the blockade prevented him from arriving in Malta. So when Bonaparte arrived in Malta, on the very day of his arrival, he wrote to Bishop Labini. I had to quote the text. And he said that him and his clergy will be protected by the French Republic. I know no character more respectable and worthy of the veneration of men than a priest who, motivated by the true spirit of the gospel, is convinced that he is duty-bound to preach obedience to temporal power and to maintain peace, tranquility, and union among them. This letter is in the archives of the Curia in Floriana. In fact, Napoleon Bonaparte was hoping that the Maltese clergy will be the channel between the French and the Maltese people. But when he left 6 days later, the civil power belonged to Regnault, a deputy elected by the town of Saint-Jean d'Angély. By the way, Carmel Testa and his followers make a huge mistake when they called him d'Angély. Can you imagine Mr. So-and-so, a Maltese deputy elected by the first district, called district? Regnault was a rigid and bossy lawyer. He was hostile to Catholicism, on the opposite of Bonaparte. For example, when Doublet, who succeeded Regnault, wrote to Talleyrand, who was the Minister of Foreign Affairs, he wrote in 1799, so the years just after, I quote, "The changes we have introduced on all fronts with too much haste cause disorganizations, hurdles, discontent and ruin." Qabel ma ħallukom b'dawk il-ħsibijiet infakkarkom li fil-programm li jmiss nerġgħu niltaqgħu mal-Ġeneral Bonaparte u siru nafu kif l-Imperatur irnexxielu jaħtaf kważi l-Ewropa kollha matul renju ta' 15-il sena biex imbagħad jagħmel xi żbalji li swewlu mhux biss it-tron imma anki saħħtu.